Yes, ndabasuje cyane mbifurije kugira ibihe byiza mbaye ikaze ku Ibendera TV ni Ana Cretine ntirushwa nk'uko bisanzwe uyu munsi rero birumvikana amakuru aba agiye atandukanye avugwa hirya no hino tuba tugenda tuyabagezaho kugira ngo mugende munogerwa n'ibyo tubagezaho ariko kandi mumenye nuko hirya no hino biba byifashe uyu munsi rero turaza kwerekeza mu gihugu cya Guinea Conakry ni igihugu kiyobowe n'umujenerali kugeza ubu ngubu muri iki gihugu rero haravugwa iki turababwira uko uyu mugabo uyoboye iki gihugu byamugendekeye ubwo yavaga i Kigali mu Rwanda aho birumvikana yari yitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero birumvikana uyu mugabo uyobora Guinea Conakry dore ko ari n'umusirikare w'umujenerali n'ibiki bivugwa kuri uyu mugabo akiva i Kigali mu Rwanda reka atubyinjiremo. Akiva i Kigali mu Rwanda General Mamadi Doumbouya umwe mu baperezida bitabiriye irahira rya Perezida Kagame yakiriwe mu gihugu cye mu buryo budasanzwe cyangwa se butangaje. Byagenze gute? Reka byose tubirebere hamwe. Perezida w'iki gihugu yitwa General Mamadi Doumbouya ni perezida wa Guinea Conakry wari witabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Uyu mugabo akaba yarari mu bakuru b'ibihugu bitabiriye ibirori by'irahira rya Perezida Paul Kagame ubwo yasubiraga mu gihugu cye yakiranwe urugwiro ruhebuje n'abaturage benshi bishimiye uko akomeje gutsura umubano n'ibihugu by'intangarugero. Amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu muri Guinea Conakry yatangajwe mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 13 Kanama muri uyu mwaka w'2024 avuga ko General Mamadi Doumbouya yakiranwe urugwiro rukomeye ubwo yarakubutse i Kigali mu Rwanda avuye kwitabira irahira rya Perezida Kagame w'u Rwanda. Ngira ngo kuri iyi foto murabibona aba ni abaturage b'igihugu cya Guinea Conakry aha bakaba bari bafite urugwiro rutangaje bakaba bari baje kwakira uyu mukuru w'igihugu cyabo ubwo yageraga muri kiriya gihugu akubutse i Kigali mu Rwanda. Izi ni imodoka zirindira umutekano uyu mukuru w'igihugu aba polisi birumvikana bahangana n'umuvundo kugira ngo bakumire ikibi cyashobora kugera kuri uyu mukuru w'igihugu. Aha akaba yarari mu modoka agenda apepera abaturage birumvikana bamugaragariza urukundo rukomeye n'ubwuzu buhebuje. Uyu mugabo bigaragara ko akunzwe cyane muri iki gihugu. Ubutumwa buherekejwe n'amafoto agaragaza General Mamadi Doumbouya yakiranwa ubwuzu n'abaturage benshi bari bakikije umuhanda ndetse abandi buzuye hirya no hino bufite umutwe ugira uti ubwo Perezida wa Repubulika yaravuye i Kigali bugakomeza bugira buti abaturage bakiranye ubwuzu umukuru w'igihugu nyakubahwa General Mamadi Doumbouya. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Guinea Conakry byakomeje bivuga ko abaturage benshi bari baje kwakira perezida wabo bari ku muhanda witiriwe Fidel Castro. No umwe mu mihanda iba muri iki gihugu ni umuhanda ukomeye kandi ni umuhanda twakwita ko ari umuhanda mukuru. Birumvikana rero uyu muhanda wari wuzuwemo n'abaturage benshi bafite akanyamuneza kenshi bafite ibyishimo byinshi
baje kwakira mukuru w'igihugu cyabo n'amadarapo atandukanye kandi menshi, aho byasabye abashinzwe umutekano gukomera cyangwa se kuba ari benshi bagahagarara impande zombi kugira ngo uyu mukuru w'igihugu bamurindire umutekano. Aba baturage bagashimira uyu mukuru w'igihugu cyabo ko akomeje ibikorwa byo gutsura umubano n'ibihugu byo muri Afurika. General Mamadi Doumbouya n'umwe mu bakuru b'ibihugu bari bitabiriye ibirori by'irahira rya Perezida Paul Kagame byabaye ku cyumweru tariki 11 Kanama muri mwaka w'ibihumbi 2024 bikabera i Kigali, ndetse akaba yaranamwakiriye mu biro bye muri village Urugwiro, bakagirana ibiganiro bigamije guteza imbere umubano n'ubucuti bisanzwe hagati y'ibihugu byombi. Abombi yaba Perezida Doumbouya ndetse na Perezida Kagame bakomeje kugenda bagaragaza umubano mwiza yaba hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Guinea Conakry ndetse yaba n'igihugu cy'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu bakomeje kugenda bagaragaza ko ari inshuti hagati yabo ubwabo. Ibi rero bikaba byanze bikunze bigomba no kugera hagati y'abaturage b'ibi ibihugu byombi. Mamadi Doumbouya kandi asanzwe ari inshuti ya Perezida Paul Kagame, ndetse bakaba bakunze kugenderana mu bikorwa biba bigamije kubagarira ubucuti bw'ibihugu byombi, ni ukuvuga igihugu cya Guinea Conakry n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabihera hehe? Turabihera mu ngendo zitandukanye aba bombi bagiye bagirira muri ibi bihugu bitandukanye, ni ukuvuga Perezida Kagame w'u Rwanda yasuye igihugu cya Guinea Conakry, Perezida Doumbouya nawe yasuye u Rwanda, ndetse kwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Kagame akaba ari ku nshuro ya kabiri uyu mugabo yaraje mu Rwanda, ndetse kugira ngo ahamye neza ubucuti buri hagati ye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba mbere yo gusubira muri Guinea Conakry yarabanje gusura Perezida Kagame mu biro bye bakagirana ibiganiro. Muri Gicurasi uyu umwaka Perezida Paul Kagame yagiriye uruzinduko muri Guinea Conakry rwatsuye umubano, hanyuma rwanzura ko mugenzi we General Mamadi Doumbouya nawe agomba kubyishimira, ndetse amwakirana urugwizo, bagirana ibiganiro bitandukanye n'akanyamuneza. Icyo gihe ubwo Perezida Kagame yararangije uruzinduko muri Guinea Conakry, Mamadi Doumbouya yagize ati nishimiye kwakira iyi Conakry, umuvandimwe akaba n'inshuti yanjye, nyakubahwa Paul Kagame Perezida w'u Rwanda. Umubano w'u Rwanda na Guinea Conakry warushijeho gutera intambwe ishimishije muri iyi myaka ibiri ishize, dore ko mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize, ni ukuvuga umwaka w'ibihumbi 2023 i Kigali hazamuwe ibendera ry'iki gihugu cy'inshuti, aho ambasaderi wacyo mu Rwanda akorera kugeza ubu ngubu. Ibihugu byombi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragarizanya ubucuti hagati yabyo byombi, biturutse ku bucuti n'umubano aba baperezida bombi bakomeza kugenda bagaragarizanya hagati yabo, ndetse ibi bikaba n'ikimenyetso urukumbi cy'ubucuti buri hagati cyangwa se bugomba kuba hagati y'ibihugu byombi.
uyu mugabo rero General Mamadi Doumbouya akaba kugeza ubu akomeje kugenda agaragarizwa urukundo rukomeye n'abaturage b'iki gihugu cye, nyuma y'uko aba baturage bavuga ko uyu mugabo kuva yajya ku buyobozi bw'iki gihugu yagiye agaragaza ubushake bwo gutsura umubano hagati y'igihugu cye cya Guinea Conakry n'ibindi bihugu byo muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Ni inkuru igenda igaruka ku buryo abaturage bamwakiranye ubwuzu, ku buryo byasabye abashinzwe umutekano gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bagende bahangana no kubona inzira y'umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, kuko aba baturage bari buzuye mu muhanda. Reka ibi rero tugende tugana ku musozo w'iyi nkuru, tugenda twishimira umubano w'ibi bihugu byombi, ariko dushimira aba bakuru b'ibihugu byombi. Ku Ibendera TV rero reka tugane ku musozo w'iyi nkuru uyu munsi, nizere ko mukomeza kugenda mumererwa neza. Ni inkuru tubategurira tukanabagezaho ndetse n'ibiganiro binyuranye tubategurira ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane. Amakuru ku Ibendera TV nakagaruka, mugire amahoro.